Najnovije spoznaje ovako kažu. Med se može uzimati kod dijabetičara. Sad je pitanje da li ste vi dijabetičar tip 2 ili tip 1. Ja sam čak bi ga usudio dati tip 1 dijabetesu, znači to onaj koji ne može živjeti bez inzulina, tako organizam ili čovjek ne može bez inzulina, ali mora se toliki ekvivalent kalorijski smanjiti namirnica u tom danu ili u tom obroku da je isti broj kalorija unešen u organizam. Tu je sva mudrost. I onda treba uzeti naravno onaj med koji u sebi ima više fruktoze nego glukoze, a to je, znate koji med, onoga meda kojega imamo mi najviše, to je upravo Bagremov med, i drugi med po toj vrijednosti koji ima najviše fruktoze je med od djeteline, i to posebno bijele djeteline. Njega, ne znam da li ima podas nekakvih plantaža, ili kako da nazovem, da li neko poljoprivredno dobro ili privatno toga ima, one to nalaze spontano u prirodi, sigurno njega ima takvoga meda u određenom postupku, ali on nije monoflorni, on je samo sastavni dio ovih drugih miješanih medova. Dakle, dijabetičari mogu trošiti med, vi ćete možda pitati koliko oni ga mogu uzeti. Oni koji imaju malo više inzulina u terapiji, znači koji imaju dijabetes koji je obično u nekim većim vrijednostima, bilo bi dobro da ga uzimaju 3-4 puta na dan po jednu malu kavenu žličicu. Oni koji imaju tako graničan šećer mogu ga uzeti 2 male žličice i skoro jednu jušnu žlicu, najbolje otopljenoga u vodi. Poslije jela, onda se slabije apsorbira, a može se čak i prije jela uzeti, jer dokazano je da takav med treba, ono što je jako bitno, manje inzulina. Čak u literaturi su opisani slučajevi dijabetesa, prvenstveno blažih dijabetesa, ne mislim na onaj dijabetes tip 1, da je došlo do spontanog izlječenja kad se je uzimao med. Dakle, gušterača se toliko oporavila da je njezina produkcija inzulina bila dovoljna za fiziološke potrebe organizma za taj dan, da se šećer kretao u razini do 6. Nekada su granice bile nešto veće, 6,4, ali je sad gornja granica šećera 6. Kako se to tumači, vi ćete pitati? Odgovor je u tome da med, odnosno peludna zrnca u medu, a posebno još matična mliječa, ako bi se uzimala, djeluju vrlo poticajno, stimulativno na samu gušteraču, na takozvane Langerhansove otoke, koji onda se obnavljaju nešto slično kao što se to može obnavljati i tkivo jetre, kad se uzima med i matična mliječa, odnosno pelud, koji je u medu, može se pelud uzimati, o tome ćemo nešto više reći kad dođemo dalje, kada ćemo govoriti o bolestima probavnih organa. Dakle, med, evo, preporuča se i kod dijabetičara, ali da zaključim oprezno, s tim da se mora onda reducirati ili ograničiti tolika kalorijska vrijednost u drugoj namirnici. Već sam rekao uvodno da med ima posebno značenje u prehrani trudnica i dojilja. U prvim danima trudnoće žene osjećaju obično izvjesne poteškoće u smislu takozvane emeze ili hiperemeze gravidarum, znači imaju jedan osjećaj nelagode, mučnine, povraćanja, gardljivosti na jelo, pa vidite, već je od davnine poznato da se med može preporučiti takvim trudnicama i to najbolje da se otopi u vodi, znači da se daje kao medna voda i to negdje oko 10%, znači na 1 litru meda bi trebalo otopiti oko 100 grama, oko 5 ili 6 žlica meda i uz to da na litru tekućine i uz to se još može dodati pola ili 1 limun i dobro je dodati askorbinske kiseline i C vitamina negdje oko 500 mg, to je jedna tableta, ili na vrhu noža je to negdje tako isto približno oko 500 mg. Velika je vrijednost meda na
taj mali organizam već od začeća, jer je dokazano da izvanredno povoljno djeluje u prvom stadiju ili prvom trimenomu trudnoće, znači u onoj fazi kada je prisutna organogeneza, kada se svi organi razvijaju u prva 3 mjeseca trudnoće. I prima li žena redovito uz ostale namirnice, voće, povrće, dosta proteina i med, vidite, tako dijete kad se rodi imat će i bolje formirane kosti, imat će bolju krvnu sliku, a ono što je jako bitno, jačat će, odnosno imat će bolje formiran centralni nervni sustav. Dakle, preporučite svim trudnicama da na veliko uzimaju med, pitat ćete koliko. To bi trebalo, ovo kao što sam rekao, 1 litru medne vode popiti, znači 3 kg meda na mjesec bi tu trebalo svakoj trudnici da uzme. One danas uzimaju istina druge preparate, prenatale, fortevite, mogu i to, ali da pače preporučam i med. Ja rekao sam uvodno da svi ti preparati imaju 5 do 10 sastavnica, vidite med ima 180 plus 220 sastavnica u peludu, dakle neizmjerno bogatstvo za trudnicu. Med u prehrani dojenčadi i male djece ima također veliko značenje. U mnogim bolnicama Europe i Amerike u normalnoj prehrani dojenčadi, vidite, već odavna se daje umjesto običnog šećera med, jer se pokazalo da djeca koja se hrane sa medom, naravno tu se daje i mlijeko, bolje napreduju od djece gdje se daje šećer. Tu odmah možda da vam sada napomenem, možda ćete čuti ako neko pratio neka izlaganja, da se med ne bi smio davati na prvoj godini života. Da li možda znate zbog čega? Zbog botulizma. Ja sam na svjetskim kongresima raspravljao o tome da sam rekao da je zaista jedan slučaj zabilježen u Njemačkoj botulizma kod djece do davno prije. Kad sam se sreo isto sa jednim kolegom Austrijancem koji je govorio o medu na Bjelovarskom sajmu prije 2 godine, isto je njegova preporuka bila da se ne daje, sam pitao svoje profesore, recite u vašoj velikoj praksi, on je bio negdje moj vršnjak ili možda još koji deceniji iza mene, jeste kad imali u Austriji koji je primjer botulizma. Znate što je odgovorio? Ne. Ja sam svoje djeci davao med od početka i preporučam svima. Dakle, to je toliko mala vjerojatnost kao da vam avion koji bude prelijetan, vidite, to se dogodi kao pre 30 godina da se pali nad Vrbovcom 2, čini mi se, jel da? Može se dogoditi, ali mislim da je vjerojatnost nevjerojatno mala da bi do toga došlo. Ali evo, toliko da znali. No, da, recite. Gledajte, sad sam ovo htio reći. Svi propisi meda koji se danas sve više pooštravaju su s neke strane dobri. Morate paziti, dakle, da vam okvir kad vrcate ne bi pao negdje na tlo, na prašinu, jer onda bi mogla biti teoretska mogućnost kontaminacije da ta spora Clostridium da dođe u med. I zato je meni dobro danas da ipak ta vrcaona mora biti po nekakvim standardima ili normativima kako to uvjetuje Europska unija. I mislim da onda nema opasnosti. Znači, ako bi on pao koji okvir negdje na prašinu, onda ga bi trebalo maknuti, isprati i nema. Pa, to je bolest konzervi, da. To je bolest konzervi koja ide, ali teoretski evo postoji mogućnost da dođe i do kontaminacije u medu ili nekoliko slučajeva i sa nisu umesna, može isto doći. U mnogim, rekao sam, bolnicama, evo u mnogim ustanovama, u mnogim domaćinstvima, vidite, daje se djeci umjesto šećera med. I kaže da se to tumači time da djeca bolje podnose med, naročito djeca u prvoj godini, jer ako se zaslađuje sa šećerom, onda su češće takozvane dispepsije, grčevi, bolovi, proljevi, mogućnosti povraćanja, no kod meda toga nema.
Budući da med sadrži voćni šećer u relativno velikoj količini grožđanih, oni se lakše apsorbiraju nego mliječni i obični šećer i to